Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu, tukaba kuri Facebook na Twitter kuri @VOA radio yacu, naho wayeshatu radio yacu voa.com ni site musanga ibiganiro byacu byose. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro Murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura. Ndi hano Kampala, Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Buri munsi saa 10 rero ni ikiganiro Murisanga. Taliki ya mbere uku kwezi wari umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka wo kuzirikana indwara ya Sida. Uyu munsi ukaba warageze mu gihe iyi ndwara igenda icisha make hirya no hino ku isi, ugereranije no mu myaka za 80 cyangwa za 90 ubwo yari imaze kugaragara mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Ibi ahanini biterwa n'ubushakashatsi bwabaye bwinshi muri myaka yose, ari nabwo bwagiye buvamo imiti igabanya ubukana bwa virusi yayo. Urugero rwa hafi nk'imibare igaragazwa n'ubushakashatsi bunyuranye yerekana ko mu Rwanda ikwirakwira ry'indwara ryagabanutse cyane, buri kaba riri ku rugero rwa 3%, kandi bakaba bashobora kubonera imiti abanduye bose. Naho mu Burundi abagera kuri 90% bayanduye bashobora guhabwa imiti igabanya ubukana bwayo, nk'uko turi buze kubigarukaho mu makuru turi buze kubumvisha. Ariko nubwo bimeze bityo, mu myaka yo hambere ntabwo byari byoroshye kumva ko umuntu yanduye iyi ndwara. Ahenshi wasangaga bivamo ikinegu cyangwa guhabwa akato na rubanda. Siko bikimeze kuri ubu, ariko se akato ku banduye virusi itera Sida kararangiye burundu? Niba kararangiye, hakozwe iki mu yihe nzira ngo gacike? Niba se hari aho kakiri, biraterwa n'iki, hakorwa iki? Ibibazo n'ibindi nibyo tugarukaho mu kiganiro Murisanga cy'uyu munsi. Umutumirwa wacu udufasha kureba ibibazo byose ni Madame Gilberte Umurerwa, umukozi muri Clinique Avega. Amaze igihe mu kazi ko gufasha abantu banduye indwara kwiyakira, kwiyitaho no gukomeza ubuzima. Madame Umurerwa, ikaze mu kiganiro Murisanga ku ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Mukanya turagaruka twinjira mu kiganiro nyirizina, ariko reka tubanze tujye mu Rwanda, aho ejo hatangijwe ubukangurambaga buzibanda cyane ku rubyiruko ku bijyanye n'ububi bw'iyi ndwara, kuko imibare igaragaza ko urubyiruko ari rwo rwugarijwe kurusha ibindi byiciro. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi aradufasha gusobanukirwa n'ibyo bintu. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC gitangaza ko kugeza ubu mu Rwanda abantu bangana n'ibihumbi 230 aribo babana na virusi itera Sida. RBC isobanura ko muri bo 94% bafata imiti neza. Iki kigo kivuga ko kugeza ubu mu Rwanda hashize imyaka 15 abantu 3% aribo banduye virusi itera Sida. Gusa RBC ivuga ko ihangayikishijwe n'uko abato bandura cyane kurusha muri ibi bihe. Umuyobozi wungirije wa RBC Nowera Bigirimana asobanura ko icyiciro cy'abangavu aricyo cyibasiwe cyane. Turacyafite urugendo
kugira ngo dushobore kuyirandura. Natanga urugero rw'uko ubwandu busigaye bwiganje mu rubyiruko buri mu kigero cy'imyaka 15 na 24. Muri bo umubare munini w'abafite virusi itera sida muri icyo cyiciro ni abakobwa kuruta abari mu cyiciro cy'abahungu. Mu Rwanda buri muntu wese upimwe agasanga afite virusi itera sida ahita atangizwa ku miti igabanya ubukana mu rwego rwo kugabanya ubwandu busha, kugabanya kuremba ndetse no kugabanya impfu ziterwa na sida. Nta mpamvu nyinshi zitangwa zituma urubyiruko arirwo rwandura virusi itera sida, cyane cyane abakobwa, ariko ikiza ku isonga ni uko urubyiruko usanga rutitaye ku kumenya ibyerekeranye no kwirinda virusi itera sida cyangwa se kugana ahatangirwa ubujyanama. Kugeza ubu hashyizweho ubukangurambaga bwo gusaba urubyiruko kwihutira kwipimisha basanga baranduye bagahabwa imiti. Dr. Ndwara Patrick wo muri Minisiteri y'Ubuzima wari uhagarariye minisitiri muri uyu muhango yavuze ko muri aya mezi 3 bazasiga buri wese wanduye abasha kubona imiti ndetse no gushishikariza urubyiruko kwitabira serivisi zose zitanga ubujyanama kuri sida. Ndimubanza avuga ko u Rwanda narwo rushishikajwe no kugera ku ntego isi yihaye yo kurandura sida kugeza mu mwaka wa 2030. Kugira ngo tugere rero ku ntego twiyemeje yo kurandura sida mu mwaka wa 2030, tugomba kurengera abafite virusi itera sida bashobora kuba batafite uburenganzira bwabo bwubahwa nk'uko bisanzwe mu mavuriro cyangwa ahandi. Nanone tugomba kuziba icyuho giterwa n'uko abantu batitabira serivisi, cyane cyane urubyiruko. Ku ruhande rw'urubyiruko bamwe muri bo bumvikanisha ko ubukene ari bwo bubatera kwishora mu bikorwa bibanduza sida. Ku bahungu n'abakobwa impamvu usanga hariho ubusambanyi cyane ku bakobwa ni ubukene bafite. Umukobwa akabura amavuta, yabona umuhungu wenda atwara ako kagare kiwe akabasha kumubwira ati ngurira amavuta turyamane, bakaryamana, niho ubusambanyi usanga buturuka cyane. Ariko n'abakobwa kenshi na kenshi nanone nabo bashuka abahungu, ntabwo ari abahungu bashuka abakobwa bonyine, kuko umukobwa ntashobora kukwibambaza ari umuhungu, wumva umushaka ugasanga muraryamanye kandi bitari ngombwa. Urubyiruko rw'abakobwa rufite umwihariko kuri iki kibazo. Impamvu abakobwa aribo bandura cyane, abahungu akenshi baba barisiramuje, kandi nyine iyo bisiramuje hari indwara zimwe na zimwe zidahita zibafata. Abakobwa nyine turoroshye cyane, baradushuka bigakunda. Abahungu kenshi na kenshi kubera ko baba babigambiriye, hari igihe bagenda bafite udukingirizo. Iyo arwaye nta gakingirizo agendana, agashaka rero kwanduza benshi. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC gitangaza ko umunsi mpuzamahanga wo kurwanya icyorezo cya sida ubaye, isi barura abagera kuri miliyoni 38.4 bafite virusi itera sida. Muri bo miliyoni 36.7 ni abantu bakuru, naho abagera kuri miliyoni 1.7 ni abantu bafite munsi y'imyaka 15, kandi ko 54% by'abafite virusi itera sida ari abagore n'abangavu biganje munsi y'ubutayu bwa Sahara. Mu Rwanda mu gihe cy'imyaka 15 ishize ubwandu buhagaze kuri 3% mu bantu bafite guhera ku myaka 15 kuzamura. RBC kumvikanisha ko 94% bafata imiti neza kandi abenshi bameze neza. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Asumta Kaboyi, reka tugushimire Madame Murerwa, unyemerere ube wihanganye gato, mu kanya rwose turajya mu kiganiro, ariko tubanze nanone tuve mu Rwanda noneho turebe mu Burundi, aho leta yemeza ko 90% by'abantu bagendana cyangwa se bafite agakoko gatera indwara ya sida bari ku miti igabanya ubukana bw'iyo ndwara, kandi iyo virusi ikaba yaragabanutse ku buryo itaboneka mu bipimo byo kwa muganga. Nanone reka twiyambaze mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza atubwire uko byifashe. Burundi ico kimwe n'ibindi bihugu vyo ku isi ku itariki ya mbere kwa 12 uko umwaka utashe burahimbaza umunsi wahariwe kurwanya ikiza ruhonyanganda sida. Nakaryo ku mashirahamwe arwanya sida hamwe na leta ko kwirimbura no kuraba bagejeje isemo yo kurwanya iyo ndwara. Mu itangazo bwasohoye ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwavuze ko bwishimiye urugero igihugu kigeze ko mu kurwanya sida.
muganga Olivier mbere umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji yemeza ko no mu bihugu vya Afrika Burundi buza imbere muri ico gisata. Uyu munsi ushitse turiko turasozera umugambi wo kurwanya sida uva mu mwaka wa 2018 gushika muri 2022 wafashije gushikira ibitari bike, tukaba mbere twarateye intambwe zishimishije. Aha twabamenyesha ko Burundi buza imbere mu bihugu vyo muri Afrika y'uburengero na Afrika yo hagati vyashikiriye ihangiro rya 90% incuro zitatu. Ibiharuro vyavuye mu isuzuma ry'ingene twashize mu ngiro uwo mugambi wo kurwanya sida vyerekanye ko ibice 90% by'abagendana umugera wa sida bipimishije kandi bazi ko banduye. Muri abo ibice 90% bari ku miti ipfufahaza. Muri abo bari ku miti nabo ibice 90% bakaba bafise urugero rw'imigera rwagabanutse cyane gushikaho itaboneka mu bipimo. Yatangaje ko intambwe yagezwe ko kubera ingufu zashizwe hamwe n'abantu batandukanye hamwe n'ibisata mpuzamakungu n'amashirahamwe yo mu gihugu hagati. Iyi ntambwe yo kurata twayishitse ko kubera ingufu za leta, intererano ya nyene icubahiro umutambukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu mu kurwanya sida, abakozi bo kwa muganga, abaremesha kiyago, amashirahamwe, abamenyeshamana, abamenyeshamakuru hamwe n'abahurikiye mu nani z'abagendana umugera wa sida ku bikorwa bidasanzwe barangura muri urwo rugamba. Turashima kandi abasanzwe bafashe igihugu mu bikorwa vy'iterambere bo batigera badebukirwa gushigikira igihugu cacu mu kurwanya sida. Igega mpuzamakungu Fond Mondial, ishirahamwe PEPFAR rya USAID, ishirahamwe mpuzamakungu OMS, ishirahamwe mpuzamakungu UNICEF hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu FINWAP. Turashimira kandi igisata ONU Sida ukuntu gikurikirana ibikorwa kikongera kigafasha mu kurondera uburyo bukoreshwa mu bikorwa vyo kurwanya umugera wa sida. Abari mu mashirahamwe n'inani byo mu gisata cyo kurwanya sida nabo nyene barashima urugero bagezeko mu gutuza iyo ngwara. Ariko Amza Venaburi kukiye atwara urunani Capes Plus asigura ko akiri intambamyi zibiri nyamukuru zituma hakivuka abana bafite ubwandu bw'umugera wa sida. Abantu banka kwipimisha hamwe n'abanka gufata imiti kandi baramenye ko banduye. Kiri kintu kiteye ubwoba rero kiri ubu n'abantu bacinyegeza bataza by'ukuri kupimisha bamenye ingene babavura, n'abandi kandi bapimwa mugabo gasanga by'ukuri ntibakurikiranye imiti kandi buri wakaza haje ibintu bishasha unyene bagutemugera wasida utuja ku miti kandi kuye ku miti neza nyuma y'amezi 6 baca basanga imigera yote kimarika mu mubiri. Urumva abo bantu bari binyegeza n'intamanye mu bandi ngacane cyane rero tuvuga tuti rero kihambaye kandi kimborane kiriho kweka abana bavuka umugera wasida aho hoba akarusho mu rugamba rwo kugira ngo umwana n'umwe asubira kuvyuka afite umugera wa sida. Kandi ibyo rero uruhara rero rw'abavyeyi bagenda umugera wa sida ntinangere, uruhara rw'amashirahamwe y'abagenda umugera wa sida ntinangere kuko nabone bahimiriza ikibano kugira ngo vy'ukuri barabe kwa muganga ko bapima umugera wa sida ndegere gusubira kuvuka umugera wa sida ni intamba mu muzindi. Abo bavyeyi bemera ko vyari umwana afite umugera wa sida kandi abone ko intamba mu bindi. Mu Burundi umunsi mpuzamakungu nyezina wo kurwanya sida uzohimbarizwa ku murwa mukuru wa politike Gitega. Hazoba ari kuwa 8 uku kwezi. Ibitigiri bitangwa na ONU vyerekana ko mwaka uheze abantu hafi miliyoni 38 n'igice aribo bari bagendana umugera wa sida. Uwo mwaka kandi ibiharuro vya ONU vyerekana ko abandura bagabanutse ku bice 54% kuva uwo mugera utanguye ko inkumbi kurusha ikindi gihe hari mu 1996. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Barakoze bagenzi bacu rero Eloge Willy Kaneza na Asumuta Kaboyi batubwiye muri make uko bihagaze mu Rwanda no mu Burundi. Reka tugaruke ku mutumirwa wacu Madame Umurerwa Gilberte. Nanone nongere nkuhikaze ariko noneho tujya ku nsanganyamatsiko y'ikiganiro nyirizina. Mumaze igihe mukora aho muri clinique Avega, turavuga ku byerekeye akato. Watubwira uko urugendo rw'abantu bahabwaga akato mu myaka yashize, uko wabibonaga ugereranije n'uko ubibona muri iki gihe? Ndashaka kuvuga niba byaragabanutse, niba byariyongereye, uko byagiye bisimburana muri iyi myaka. Murakoze cyane. Akato ubundi muri rusange ni ihezwa umuntu ashobora kwiha ku giti cye, akaryiheza ku kintu yari afitiye uburenganzira cyangwa se ubushobozi, cyangwa se iryo hezwa rikaba ryakorwa n'abandi bantu muri sosiyete bisanzwe.
mwarimu mbajije ku kibazo cy'ukuntu mbona akato kameze gahagaze muri iyi minsi. Uko bigaragara akato hano cyari ikibazo kinakomeye cyane kubera ko yari kirinike yari ifite umwihariko w'abantu n'ubundi bari bafite ibibazo by'ihungabana bari bavuye muri jenoside. Ubwo rero ihungabana ryahuraga n'ibibazo bafite by'uko banduye n'ako gakoko, ubwabo ugasanga bariha akato gakomeye cyane. Ariko kugeza uyu munsi aho bigeze usanga akato karagabanutse bitewe cyane cyane n'amakuru abantu bagiye babona, bagiye bigishwa kuri sida ko yandura, ugasanga abantu ntibatinye kubana na bagenzi babo, batinyaga wenda ko bagenda bahura n'abandi bakabanduza, ariko ubu ngubu icyo cyavuyeho abantu bamaze kubona amakuru ahagije. Ikindi ku kato umuntu ashobora kwiha, ibyo ngibyo byagiye bijyana n'ukuntu abantu bagendaga batiyakira, ariko urugendo rwarakozwe, abantu bagenda bigishwa bamenya kwiyakira, bakihuriza hamwe mu matsinda bagahana ubuhamya bw'imibereho, ku buryo ubona ubu ngubu ugereranyije mbere n'uyu munsi akato karagabanutse muri rusange. Ibyo nko ku banduye ubwabo bibagiraho izihe ngaruka cyangwa se bibaha uwuhe mumaro ugereranije, kuko ni abantu babagana buri munsi? Nk'iyo umuntu aje, wavuze kare ko hari abiha akato, ariko ngira ngo kugira ngo bakihe biterwa n'uko baba batekereza ko bari bugaragare mu muryango mugari. Nanone impamvu zigaruka kuri wa muryango mugari. Iyo aje abagana, wenda mukabasha kumusobanurira ako kato akabasha kukavamo, ndagira ngo mbega reka duhere ku babagannye, mbega uko mubakira. Reka bari aho duhera, ahandi turaza kuhagera nyuma. Ikintu cya mbere, umuntu iyo aje atugana tugenda aje nko kwipimisha ari ubwa mbere, tubanza kumuganiriza tukamubwira sida icyo ari cyo, uko yandura, n'akamaro ko gufata imiti neza, byose akagenda abibonaho amakuru. Icyo gihe rero iyo aje agatangira imiti, ntabwo urwo rugendo twatangiye mbere ruhagararira aho ngaho. Ni ukuvuga ngo uko aje tugenda tumufasha kwiyintegra. Urumva ni umuti w'ubuzima bwose, azakomeza kuba ubuzima bwose, bisaba ko agira giherekeza kugira ngo abashe kujya mu murongo neza, areke kwiha ka kato yumve ko ari we wenyine, kuko uko agenda aza agenda ahahurira n'abandi, akabona ko ikibazo atari we wenyine ugifite, akagenda abona abamutanze muri urwo rugendo, akabona ko bameze neza, bityo nawe bikamutera ishyaka no kubohoka agafata imiti neza. Uretse kubohoka mu buryo bw'imitekerereze, hari ingaruka zigaragara iyo myitwarire ishobora kugira ku buzima cyangwa se ku burwayi bw'uwanduye? Ingaruka zo zirahari nyinshi cyane. Kuva umuntu akiha akato cyangwa se atinya, hari ukuntu mu gihe cyo kunywa imiti atashobora kuyinywa neza. Icya mbere cyo tuvuge wenda nk'umuntu ubana n'abandi bantu, akavuga ati baramutse bamenye ko mfite iki kibazo, bigatuma ya miti ayitwara ariko ntabashe kuyinywa neza. Icyo gihe iyo atayinywa neza, umuntu bakoranye imibonano mpuzabitsina aba afite ibyago byo kwandura. Mu gihe wa muntu unywa imiti neza, wiyakiriye, uzi ko ari ubuzima bwe agomba kubaho, agafata imiti agakomeza kubaho neza, wowe ibyago byo kwanduza ni bike cyane ndetse hafi ya ntabyo. Ariko wa muntu utanywa imiti neza, kubera ko akwiha akato gutinyatinya, wowe aba afite ibyago byo gukomeza gukwirakwiza indwara. Wavuze rero uti byaragabanutse cyane ugereranije n'uko byari bimeze, ariko mu by'ukuri bivuze yuko bitashize burundu. Mutekereza ko ibisigisigi byabyo cyangwa se impamvu akato abantu biha cyangwa se bahabwa n'abandi gakorerwa abanduye virusi itera sida, impamvu kananiranye cyangwa se katavaho burundu ni iki? Ngewe urebye ikintu cya mbere navuga kibitera ni imyumvire cyangwa se urugendo. Nk'umuntu wavutse nyuma y'ibihumbi 2000,
ntabwo azi sida nk'umuntu wavutse mbere cyane, kuko abandi bo bayizitiza bagiye babona abantu yarembesheje n'iki. noneho nk'abo bantu bakiri batoya bakiri abajene, amakuru babonye yeka yuko dukwiriye gukomeza gushyiramo intege kugira ngo babone amakuru ahagije, hanyuma bareke gukomeza kwiha ako kato. ikindi kintu gituma ndensita ku makuru cyane, abantu babona yuko akwiriye gukomeza gushyirwaho imbaraga ntitwumve ko twesheje ikivi byarangiye, kuko iyo umuntu atabona amakuru ngo ahora yibutwa, hari n'igihe ashobora kubyibagirwa, bikaba byatumuhereza umuntu akato. iki natinda ku kibazo cy'imyumvire cy'amakuru abantu bafite ko gishobora gutuma ako kato gakomeza kubaho. ikindi ariko navuga nanone ku kato umuntu yiha, ntabwo umuntu wakwakira ikintu uyu munsi ngo yakire ko afite ubwandu bw'agakoko gatera sida, ashobora guhita abyumva ngo ahite abyakira. kamere ni ikintu kiremereye kuri we, ni ikintu yakira bibanje kunyura mu rugendo rurerure no guherekezwa neza kugira ngo ajye mu murongo umwe n'abandi, amenye yuko ubuzima buzakomeza nyuma. Tumva ari ibyo ngibyo. mu kanya turaza kugaruka kuri ibyo byo guterera agati mu ryinyo no ku byakorwa kugira ngo imyumvire ikomeze kuzamuka, abantu bashobore kuba barwanya akato, banduye biha cyangwa se bahabwa n'abandi. Tunagerageze kureba inzitizi zabyo uko zimeze, ariko reka tujye ku murongo wa telefone twakire Jean d'Amour. Afite igitekerezo cyangwa ikibazo. Jean d'Amour, ikaze mu kiganiro Murisanga. Mwiriwe neza. Bikomera cyane. Uherereye he? Ndi mu Ngororero mu murenge wa Hindura, akagari ka Runyinya. Komeza ikibazo cyangwa igitekerezo. Wenda igitekerezo natanga, ndashimira leta yacu nta kuntu itagerageza ngo idukangurire kwirinda icyorezo, ariko hari abantu benshi amakuru baba batayabona neza. Ndumva hakomezaga kugira ubukangurambaga wenda nko ku mashuri, bakabigisha nk'ubwandu nyine ukuntu byandura gutyo, ndetse bakabashishikariza n'ukuntu bakwirinda cyane cyane kuko hari urubyiruko usanga ruri inyuma mu myumvire. None se Jean d'Amour, aho ngaho uherereye ntabwo abakangurambaga b'inzego z'ubuzima bahagera ngo bagire icyo bababwira ku byerekeye kwirinda sida cyangwa se kwirinda guha akato abayanduye? Barahagera, ariko bumva byakaze cyane bakabishyiramo imbaraga, kuko hari abantu benshi nyine usanga nk'abana bamwe baba batasobanukiwe neza ibintu nk'ibyo, cyangwa cyakaza wenda nk'uburyo bwa SMS umuntu ku buryo yajya arabibaza akambere akabona amakuru mu buryo bumworoheye, haba ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ku mapurikasiyo atandukanye. Jean d'Amour, niba igitekerezo cyawe ugicukije rero reka tugushimire kandi ukomeze kugira umunsi mwiza. Akandi kabazo namubaza gato, hari ikibazo abantu babibaza. Alo? Komeza turakumva. Akabazo wenda nabaza, ese nk'iyo abantu babana umwe arwaye undi atayirwaye, ntabwo birashoboka ko batakwanduzanya, umwe atakwanduza undi? Yego birashoboka, abaganga barabafasha bakabakurikirana, ariko kugeza ubu ngubu birashoboka ko iyo umuntu anywa imiti neza abana n'umuntu utarwaye kandi ntamwanduze. Ndumva ari byiza. Noneho kabisa nicyo kibazo nari mfite. Murakoze cyane. Urakoze Jean d'Amour, nawe ukomeze kugira umunsi mwiza. Madamu Murarwa, wumvise ibyo Jean d'Amour avuze ku byerekeye amakuru ataboneka neza. Wenda ntabwo muri mu gihugu cyose cyangwa nta nubwo mushinzwe ubukangurambaga ku rugero rwagutse cyane, ariko se nk'ababagana hari abaza mubona ko nta makuru ahagije bafite cyangwa se badasobanukiwe neza n'uburyo bwo kwitwara muri icyo kibazo? Biracyariho. Hari abantu batagize amahirwe yo kubona amakuru yose ku bijyanye n'ubwandu.
ukabona wenda wamuha nk'igisubizo agahita yumva ko imyaka yo kubaho ye irangiye, ubuzima butagomba gukomeza, ndetse akumva yuko ibyo birangiriye aho ngaho. kandi umuntu uri ku miti neza rwose nta kibazo cye, abaho nk'abandi bantu. ugasanga ari ikibazo cy'amakuru, niba adafite ikibazo cy'amakuru y'uko ubuzima bugomba gukomeza nk'abandi bantu, wenda no ku yandi bintu naho ugasanga afite amakuru makeya adahagije. reka nanone dusubire ku murongo wa telefoni twakire undi munywanyi w'ijwi ry'Amerika. ni Ndabira Ferdinand, ikaze mu kiganiro Murisanga. Fred, barambwiye ngo ni Fred. Fred, ikaze mu kiganiro Murisanga. Fred, uranyumva? ngira ngo ntabwo arimo kunyumva, ntabwo turimo kumwumva neza, ariko ku buhanga bw'ibyuma barabitugiramo mu kanya. uramuha ijambo niyumvikana neza. Fred, niba unyumva wafata ijambo, niba utanyumva turakomeza. Madame Murarwaye, reka dukomeze kuri ibyo twavugaga byo guterera agati mu ryinyo bishoboka, cyane cyane nk'ubu abantu babona yuko ndibuka ko tukiri abana wasangaga hari n'amazina akomeye cyangwa se atandukanye abantu bita umuntu wanduye. Bamwe bakavuga ngo yakandagiye umusumari, abandi bakavuga ngo ararwaye gusa, ntibagire icyo bongeraho, bakongeraho ko arwaye. Iyo umuntu bavugaga ngo ararwaye wumvaga mu buryo ko ari iyo ngiyo bavuga, mbega bagasa n'abanayitsinda rwose. Ariko ubu ngubu abantu basa n'abagenda babimenyera. Utekereza ko ibintu bishobora gutuma abantu baterera agati mu ryinyo, ibyo kwirinda ko abantu birinze muri iyi myaka n'uko imibare yagiye igabanuka bikaba byasubira irudubi? ntabwo ntekereza yuko kuba abantu bagira indi myumvire ku bwandu bw'agakoko gatera sida aribyo byatuma ibintu byasubira irudubi. ahubwo uko mbona abantu bose babaye bafite ayo makuru bakamenya yuko wanduye ari umuntu nk'abandi, byatuma wa muntu wanduye anywa imiti ye nta pfunwe afite, nta n'ubwo bafite bwo ko sosiyete izamuheza. noneho mu gihe abantu babona yuko ari ibintu bisanzwe, uko biri kose nubwo ari ibintu bisanzwe hari icyo bikoburija gukora, guhora yikurikirana kwa muganga n'iki. ndumva nta muntu wabyifuza ngo avuge ngo ngiye kwiyegisipoza ngo kubera yuko byoroshye. ntabwo nabihuza pe, kuko iyo umuntu afite amakuru ku buzima niwe umenya uko abutwara. ariko avantaje ni uko abantu baba bafite amakuru, kandi ikigaragara muri iyi minsi ubwandu bwaragabanutse, bijyanye n'uko abantu bamaze gufata abarwayi ba sida nk'abandi, nabo bagatinyuka gufata imiti. imwe mu ngamba ituma ubwandu bugabanuka ni uko abantu bafata imiti neza, nicyo gituma ubwandu budakwirakwira. ubwo rero kuba abantu bakabasha gufata imiti neza ni uko badahejwe muri sosiyete n'ako kato kuba karagabanutse, bigifitemo uruhare rukomeye cyane. reka twakire ku murongo wa telefone Daniel, ikaze mu kiganiro Murisanga. murakoze cyane. uherereye he Daniel? mperereye i Nyamasheke Ruharambuga, ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. ariko ahantu uri ndumva hari agasaku, sinzi niba wakwigira hirya kugira ngo tubashe kumvikana neza. yego. urakoze cyane. ni ikibazo, ni igitekerezo, umwanya ni uwawe. murakoze cyane zewe radiyo yacu. ndagira mvuge ko iyi ngingo mwashyizeho no ku bijyanye n'ikumirwa rya HIV, mbona muri iki gihugu cyacu ry'abayanduye buhamye kandi bushikamye. ni iry'abayanduye, ntabwo ari komeza. biragaragara ko hari impinduka ugereranije no hambere. mbere wasangaga abantu barwaye HIV bahabwa akato bagacibwa mu bandi,
bikaba ari ikibazo kigaragarira buri wese ariko ubu ngubu rwose iyo urebye ubona impinduka bitewe n'uko abayobozi b'iminisante usanga bakangurira abaturage babwira ko badakwiye guha akato abantu barwaye HIV ko n'abandi ndetse badakwiye gukumirwa muri gahunda rusange so ubona nyine byaragabanuka. Reka tuze aho ngaho aho utuye muri Ruharambuga, hari abo ubona barwaye iyo ndwara bahabwaga akato mu minsi yashize ubu ngubu batakifite urwikekwe cyangwa se bakiriwe mu muryango mugari mu buryo buri muntu wese abizi nta n'ipfunwe bibateye? Yes, ingero zirahari rwose ubu babona rwose pe. Ntabwo nkubwiye ngo bavuge mu mazina, ntabwo nkubwiye ngo bavuge mu mazina, ariko ndagira ngo ntabwo nari ngiye kuvuga, ariko mu by'ukuri iyo urebye nyine ubona imibare y'abo bantu ubona mbere bagiraga amasoni, amapfunwe n'iki, usanga nyine n'abantu bitewe na sosiyete itari irahabwa amahugurwa, ugasanga umuntu ngo kanaka ni igicibwa. So iyo urebye kuri ubu bwana rw'imubona byarahindutse pe, byarahindutse ku buryo n'iyo urebye rwose ubona ari urwego rwiza. Ntabwo abo bantu bakiboneka, sinakeka ko no muri iki gihugu baba bagihari tu. Uko bisa kose byaracitse burundu, si Ruharambuga, si mu gace runaka, si Rusizi, si na Kigali, rwose mu Rwanda icyo cyo cyaravivuye rwose. Daniel, urakoze cyane, ukomeze kugira umunsi mwiza. Murakoze, mugire amahoro y'Imana. Madame Umurerwa, hari ibintu Jean d'Amour yari yavuze kare, yavuga ati hari uburyo amakuru ataraboneka neza nubwo hari ibintu by'ubukangurambaga. Avuga ku kintu cyo kohereza za SMS, bituma ntekereza ibijyanye no gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bwo kurwanya akato. Kimwe mu bintu bikoreshwa cyane muri iki gihe mu Rwanda ni ikoranabuhanga. Mwebwe aho ngaho mu mirimo mukora hari icyo ribamarira? Hari uburyo muryiyambaza mu rwego rwo gutanga amakuru cyangwa kurwanya akato gakorerwa ababana n'ubwandu bwa virusi itera sida? Yego, ikoranabuhanga ni ikintu cy'ingenzi cyane. Icya mbere ni naho amakuru mashyashya aba agezweho aturuka, ari twebwe mu kutwigisha dukoresha iryo koranabuhanga, ariko no gusakaza ubutumwa iryo koranabuhanga riradufasha. Hari nk'amafishe aba ahari dukoresha mu bukangurambaga, hari nk'amanama akorwa mu rubyiruko, ugasanga inama ziratumirwa kuri iryo koranabuhanga, kuri izo SMS, kuri izo WhatsApp, imbuga za WhatsApp zihuza urubyiruko, nk'abantu bazigiraho uruhare ugasanga baratangaho za mesaje, wenda hari inama y'urubyiruko. Ni ibikorwa dukunda gukoreramo n'inzego z'ibanze, haba hari nk'inama y'urubyiruko, iyo mesaje ikaba yatangwa. Ndetse ikoranabuhanga riradufasha cyane mu bijyanye no kuzamura imyumvire, na cyane cyane ko abana kuri iki gihe bumva ikoranabuhanga kurusha uko bakwitara ngo bumve amagambo babwira, bakunda ibyo bisomera. Icyo gihe rero hari ukuntu ushyiraho nka televiziyo, aho kwa kindi ugasanga abonye na videwo imwigisha ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, akagira ibyo amenya, tugatanga n'ibiganiro nyuma bakaza kubaza ibibazo. Ni ibintu bidufasha cyane nabo kandi bikabafasha. Radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Tusubirana none ku murongo wa telefoni, twakire Kwizera Ahmad. Uraho Jofre Mutagoma? Ramba naho ubwo ndi mu majyaruguru Rwanda mu karere ka Rundi umurenge wa Buyoga. Ndagira mbaze umutumirwa. Ubwo musuhuri arakumva. Harasabwa iki kugira ngo wenda virusi ya sida ibonerwe umuti? Ko twabonye covid yaje mu mwaka umwe igahita ibonerwa urukingo, kandi tuzi ko covid ikoze mu mavirusi ahindagurika. Kuki virusi ya sida tubona ko idahinduka, imiti yayo yica intege isa nk'aho yabonetse? Kuki yo itabonerwa urukingo?
biterwa n'iki ko kovide yaje umwanya mutoya tugahita tubonera urukingo, kuki sida yo itabonerwa urukingo? Ahmad, sinzi niba iterwa na virusi idahinduka. Sinzi niba umutumirwa ari bushobore kugusubiza icyo kibazo, kubera ko we ni umuntu ukora mu byerekeye gufasha abanduye kwiyakira no guhindura imitekerereze mu rwego rwo kugabanya akato umuntu ashobora kwiha cyangwa se ashobora guhabwa n'umuryango mugari. Ariko ndakeka iki ari ikibazo gikomeye cy'ubushakashatsi. Abashakashatsi nabo byabagora kugisubiza, kereka kuko ngira ngo kuva umuti utaraboneka, ngira ngo nabo nuko nta gisubizo bafite. Ariko ntabwo ndi bumuvugire, reka gume ku murongo twumve wenda hari icyo yaba biziho, nubwo bwose bitari mu nsanganyamatsiko ariko biteye n'amatsiko. Ahubwo madamu Murerwa, hari icyo wumva ufite ku byo Ahmad yari avuze? nta makuru menshi mfite ku bijyanye n'aho umuti ugeze uboneka, ariko icyo namubwira ni uko kuva nyine umuti utaraboneka ni uko batarawubona baracyakora ubushakashatsi. Ntabwo bavuga ngo iki kuko cyakunze n'ikindi kigomba gukunda, wenda ntibinyura no mu nzira zimwe. Ubwo rero numvaga ahubwo twakwihangana tukaba dukoresheje uburyo buhari, kuko byagaragaye ko nabyo byadufasha mu gihe tugitegereje umuti. Ndumva nta kindi namubwira. Ahmad, ngira ngo urabyumvise. Ariko se aho ngaho uherereye, ibijyanye n'akato ku banduye agakoko gatera indwara ya sida byo bihagaze gute? Ibijyanye n'akato rero usanga nta kato gakunda kubaho, kuko rimwe na rimwe udasanga umuntu urwaye sida ntabwo apfa kumumenya, nta kimenyetso aba afite wenda ngo ube wamumenya. Wenda bajya gufata imiti wenda bajya, ariko muri sosiyete usanga batahabwa akato, usanga babaho nk'abandi bagakorana n'abandi, ibikorwa byose nta kato kabaho muri sosiyete. Urakoze cyane Ahmed, ugire umunsi mwiza. Yego namwe mugire umunsi mwiza. Dukunda kumva hano mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo, umurenge wa Buyoga. Mukomere cyane aho muri Buyoga. Madamu Murerwa, rero hari akantu yaravuze Ahmad ko kuvuga ngo umuntu aba yigendera hariya ntawamenya niba urwaye cyangwa utarwaye. Binyibutsa ko abantu rimwe na rimwe banicecekera, ntabe yanabivuga. Ndibuka ko muri za 90 hari umuririmbyi w'umunya-Uganda witwaga Fire Bongole Rutaya, niwe wabaye uwa mbere kugaragaza ko arwaye, arabivuga, abibwira abantu, babwira ububi bwayo. Ubu ngubu nk'abantu mwakira mubashishikariza kwicecekera, ntibagire icyo bavuga, bakiberaho mu bandi, cyangwa murababwira muti mugende mwature rwose, mubwire abantu ko murwaye, mubyifatamo mute iyo hajemo ikibazo cy'ibanga cyangwa se cy'uburyo umuntu agomba kugira ubuzima bwe bwite ugereranije n'imibereho ye n'abandi? Mubyitwaramo mute? mubagiriye ihe nama? Ubuzima bwe bwite ni ikintu kigomba kubahwa, ariko usanga mu gihe tumufite tukimwakira aba ashaka kubigumana ku giti cye. Ariko uko igihe kigenda kigira imbere, twebwe tumugira inama yo kuba wenda yagira nk'umuntu abibwira we yumva yihitiyemo yizeye, bikaba byamufasha kugira ngo atagira ikibazo wenyine, atabona n'umuntu bakiganira, bityo birushaho kumuremerera, bimutera ikibazo gikomeye mu buzima bwo mu mutwe. Ariko mu gushishikariza abantu kubivuga nabyo turabibabwira. Hari abatinyuka bagatanga ubuhamya. Urugero ntabwo ni nk'amatsinda tugiye dufite hano y'abantu bamaze kwiyakira. Ayo matsinda nayo gufasha abantu kugira ngo uwabashije kwiyakira atange ubuhamya, n'abandi babwumve, bumve urugendo amaze, imyaka amaze afata imiti, barebe uko ameze, bamwirebera imbonankubone. Ibyo bintu birafasha cyane. Usanga wa muntu wari ukitinya nawe atinyuka, nawe akavuga utubazo ajya agira, nawe akavuga kuva yayifata n'uko yabyumvaga mbere. Icyo kintu cyo kuba yasangiza abandi
imyumvire ye ku cyorezo kuri virusi itera sida birafasha cyane niyo atabivuga ahandi muri kominote ariko agasangiza ubuhamya bwe abandi muri ayo matsinda tugiye dufite hano ababizeye ari abantu bahurira hano muri gahunda. Ibyo bintu turabibashishikariza ko birabafasha cyane nabo bakabohoka bakabazanya n'ibibazo nabo ubwabo hagati yabo kugira ngo bagire ubuhamya bufatika se cyangwa ku mugani agenda areba mugenzi we amenya abona aho ageze nawe agira icyo akavuga ati ubwo uriya yabaye y'imyaka 20 nanjye nta kizatuma ntashaka umugore ngo mbyara abana. Ugasanga nk'umuntu niba yanduye uyu munsi niba yumvaga ko agiye gupfa vuba aha ngaha ariko agasanga nk'undi wayivukanye bari mu kigero kimwe akavuga ati buriya yageze hariya nanjye nzaye muri iyo miti, bigatuma afata icyemezo cyatuma afata imiti neza. Ubuhamya ni bwiza kubusangira n'abandi ariko kandi nanone twubaha uburenganzira bw'umuntu bwo kubibwira abashaka. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Ikiganiro ni Murisanga. Umutumirwa wacu ni Madame Gilberte Umurerwa umukozi ufasha muri clinique Avega agafasha rero abanduye indwara ya Sida kwiyakira, kwiyitaho no gukomeza ubuzima. Turaganira ku byerekeye akato abanduye bahabwa cyangwa se bashobora kwiha nk'uko yabidusobanuriye. Mu kanya turakira Marcel, ariko reka tubanze dufate akaruhuko gato, ntimujye kure. Ijwi ry'Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:15 no kuwa kane saa 12:15 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabaranditse. Ikiganiro bungabunga ubuzima rero hano ku ijwi ry'Amerika niho mu gisanga. Mugenzi wacu Hejene Mukankusi niwe uba ukidutegurira, niwe ukitugezaho. Reka tujye ku murongo wa telefone twakire Marcel. Ikaze mu kiganiro Murisanga. Murakoze kunyakira ndi Kigali mu Rwanda. Ndashaka kubaza umutumirwa ibibazo bitatu. Ikibazo cya mbere, bavuga yuko kugira virusi itera sida ngo no kurwara sida ari ibintu bitandukanye. Ni ryari tuvuga ko umuntu arwaye sida, ko iyo umuntu basanze afite virusi itera sida ho ubwo ho biba bigaragara ko virusi abifiteho, birumvikana. Ariko ni ryari bavuga yuko umuntu arwaye sida? Icyo ni icya mbere. Ikibazo cya kabiri, bavuga ko umuntu wafashe imiti neza ngo hari igihe ubwandu bw'agakoko gatera sida bugabanuka ndetse bugashiramo no mu maraso. Kandi muri rusange ntabwo imiti ya virusi itera sida iraboneka, ni imiti igabanya ubukana bwa sida. Ese cya gihe ya virusi yagabanyutse iri hafi gushiramo mu maraso ntabwo aba ashobora kwanduza? Ese niba yakwanduza ni abayanduje abantu kubera iki, kandi mugaragaza ko virusi mu maraso yashizemo? Icyo ni icya kabiri. Ikibazo cya gatatu, kwandura virusi itera sida uretse mu busambanyi hari n'ibikoresho kera bajyaga batubwira yuko byanduza, gusangira ibikoresho bikomeretsa, kwiyogoshesha, imashini, imakasi, inzembe n'ibintu by'ibikwasi. Muri iki gihe isi iri kugenda itera imbere, sinzi niba hari imibare waba ufite waduha ku bwandu bushyashya bugaragara buva muri bya bikoresho budaturutse mu busambanyi. Ni ibyo bibazo bitatu nari mfite. Murakoze. Marcel, ubajije ibibazo byinshi kandi ntekereza ko biri hirya gato y'ikiganiro twarimo tuvuga, ariko ugume ku murongo ukomeze ubitwibutse. Sintekereza ko mu by'ukuri umutumirwa wacu adafite icyo abivugaho ubwo bumenyi. Ndatekereza ko abufite, n'ubwo ibijyanye n'imibare hari wenda inzego zibishinzwe zishobora kuyitanga ku buryo nyabwo, ariko
reka mureke agerageze kutubwira ku byo wari ubashije, kuko ibyo ari byo byose akora muri iyi kirinike, akora mu bijyanye no gufasha abanduye. Ibyo ari byo byose hari ubumenyi abifiteho, nubwo bwose biri hirya gato y'insanganyamatsiko twavugaga. Madame Umurerwa, ibibazo bya Marcel wabyumvise? nabyumvise. Ku kibazo cya mbere yabashije cyo kuba umuntu yagira virusi itera sida cyangwa kurwara sida, aho bitandukaniye, umuntu ashobora kugira virusi itera sida ikaba izenguruka mu mubiri we, ariko adafite ikimenyetso na kimwe, adafite uburwayi bundi. Icyo gihe bavuga yuko umuntu afite virusi cyangwa se abana na virusi itera sida. Bavuga rero ko umuntu arwaye sida muri cya gihe za virusi zarushije umubiri imbaraga, umuntu akikubita hasi agatangira kurwara ibyuririzi. Icyo gihe nibwo aba yabaye umurwayi wa sida, niho bitandukanye. Kuba umuntu yabaho abana na virusi izenguruka mu mubiri ntabwo bivuze yuko arwaye sida, ahubwo arwara iyo yatangiye kugira intege nke z'umubiri, ibyuririzi, indwara zisimburana, ibyo bituntu, izo za mugiga, niho bavuga yuko umuntu yarwaye sida. Ikibazo cya kabiri ngira ngo yarabajije ngo ubwandu burashyira burundu, ngo ntiyanduza sida cyangwa arayanduza. Yumva ariko yabajije. Iki ngiki iyo umuntu bamukurikirana kwa muganga bakajya bamupima bagasanga ubwandu bwashize mu maraso, ni ukuvuga yuko virusi itera sida yavuye burundu, ahubwo iba yihishe ku buryo kubera imiti iba yihishe itabasha gutirikira mu maraso. Ariko ikindi cyo abantu bajya bakibeshyaho, bikaba byatuma yahagarika imiti ngo bampimye basanga nta virusi irimo. Iyo umuntu akinishije guhagarika imiti ahangaha, noza virusi zirasohoka kandi zikororoka cyane, zikarushaho kuba nyinshi muri sirikirasiyo. Tumva ariyo makuru mfite, zikarushaho kuba nyinshi zizenguruka mu maraso. Iki gihe rero iyo umuntu adafite ubwandu bugaragara mu maraso, iyo bamupimye kwa muganga bamaze igihe afata imiti bakavuga ati rwose nta virusi zigitirikira mu mubiri wawe, amahirwe yo kwanduza ni make nyine, kuko ziba ari nkeya zitirikira mu mubiri. Ntabwo uwo muntu yanduza. Bavuga yuko umuntu udafite virusi zigaragara mu mubiri no kwanduza atanduza. Ku byerekeye komeza ngo gusangira ibikoresho, ingende n'ibikinga imibare y'abantu, byo nta makuru nabo mbifiteho. Yaba agaragaza abandujwe n'ingende n'inshinge, nta makuru mbifiteho. Na cyane cyane ko iyo umuntu aje yanduye ashobora kuba yarandujwe n'ibyo bintu by'inzembe, cyangwa se ashobora kuba yarandujwe n'imibonano mpuzabitsina. Kugeza ubu ndumva nta mibare mfite namuha ahangaha nyihanganira. Murakoze. Marcel, ngira ngo wumvise ibisubizo baguhaye. Niba ibibazo wari ufite kubaza birangiye, rero reka tukwifuriza umunsi mwiza. Murakoze cyane rwose, arakoze. Ayo makuru tuba tuyakeneye. Murakoze. Radiyo Ijwi rya Amerika. Reka noneho tujye kwa Ndikumana. Ikaze mu kiganiro Murisanga. Ndikumana ashobora kuba avuye ku murongo. Ndikumana, uranyumva? Ndakumva cyane, ndakumva muri iki makuru. Uherereye he Ndikumana? Jewe ndi muri Sudani y'Amajyepfo. Yego. Ikibazo cyangwa igitekerezo? Jewe ni cyane muri rusange navuga ko ari nk'igitekerezo, kuko mparuye nko jewe natanguye kubona neza umuntu arwaye ubwandu bwa sida hari muri 1986. Niho natangura kubona umuntu arwaye ari umuntu atinyitse, umuntu arwaye yaba ari umuntu yonze cyane, umuntu arwaye baramwinuba, nta muntu yamwegera. Ibyo akozeho yaba isahani yaba igikombe abantu barabinena, n'imodokari yuriye abantu ntibanezerwa no kujana no gufata ingendo nawe.
novuga n'ugwaruka nabwo nyine birabyigishwa amashuri ariko twebwe igihe twari ku ishuri ntabwo twigeze turonka umwanya mwiza wo kwigishwa ibyo byerekeye ubwandu bwa sida dufatiye nko mu byigwa byagenda biratangwa nko imibonano mpuzabitsina byari ibintu bavuga mu ibanga kubyiga mu bya segondari bamaze gukura ariko ubu bivuga ko ingendo ni nziza cyane kuko abantu babyigishwa hakiri kare bakigishwa kwikingira bakigishwa kwirinda gukoresha ibitobora uruhu byakoresheje abandi bivuga ko ubu iyi ndwara ya sida isa n'iyindi yigishwe n'abantu benshi abantu bamaze kumenya ukuntu bayirinda no kudatinya umuntu asanzwe ayirwaye. Murakoze. Urakoze cyane bwana Ndikumana kuri ibyo bitekerezo utanze. Ukomeze kugira umunsi mwiza aho muri Sudani y'Amajyepfo. Yego cyane murakoze namwe bakwigira Amerika turi kumwe kandi. Madame Murerwa rero hari ibintu Ndikumana avuze bijyanye n'uko kera byari bimeze binyibutsa ikintu cyerekeranye n'umuco. Ubundi mu muco wa Kinyarwanda abantu bagira ibanga, twigeze kubivugaho kare ibijyanye n'ubuzima bwite ariko ntitwabivugaho ku buryo bwimbitse. Ubundi umuco wa Kinyarwanda wo kugira ibanga nta hantu mu mikorere yanyu mubona ko uburyo abantu barezwe, uburyo abantu babayeho bishobora kubangamira cya kindi wavuze cyo kwisanga bahana ubuhamya cyangwa se baganira ku buzima bwabo. Nta hantu mujya mugonga urukuta iyo bigeze ku nzitizi zishingiye ku muco? urumva ikintu cyitwa umuco ni ikintu abantu bakunda guha agaciro kandi bakagishyira imbere, ariko hamwe no kugenda biga, hamwe no kugenda bigishwa, hari umuco batabonamo inyungu bashobora kugenda bareka. Wareba inyungu ubonamo ukaba wawureka kugira ngo usingire cya kindi utabashaga kugeraho wagumye muri ubwo bwigunge. Nibyo koko iyo bariyeri irahari, ariko hamwe no kugenda umuntu yigishwa. Nakubwiye ko mu mizo ya mbere abakiriya benshi dukunze kugira, iyo umuntu akinjira muri porogaramu aba yumva ibintu byaba ibye wenyine, nta n'umuntu yabisangiza yaba n'umuvandimwe, ariko egisperiyanse dufite ni uko nyuma y'igihe runaka uko agenda abyinjiramo yiyakira, yakira cya kibazo ko agifite ariko ko agomba gukomeza ubuzima, agenda afunguka akaganiriza n'abandi, akabanza kumva abandi. Icyo gihe ntabwo wamufata ngo ugende uvuge, ariko niba aje agasanga nk'inama irimo cyangwa nk'umuntu ari gutanga ubuhamya mu ivuriro risanzwe baje no gusaba n'indi serivisi, ntawe wamenya ngo uriya muntu afite ubwandu, icyo gihe arabyumva, yabyumva akaba ariwe widesigira ati bya bintu ko ari byiza, akaba ariwe uhitamo kubyumva cyangwa se nawe akaba yatanga ubwo buhamya bumuturutseho. None se komeza. Ikintu cyitwa ibanga cyo muri rusange si n'umuco gusa, ariko ubuzima bw'umuntu burya muri rusange ni ibanga. Ariko kuva ugeze ahantu uhuze n'abantu ikibazo, mukaba muhuriye aho ngaho mwicaranye, hari icyo muganira, kubera yuko muba muhuje ikibazo muhuriye muri situwasiyo imwe. Icyo gihe bikaba ngombwa yuko nawe agira amakuru aguha. Noneho rero tugana ku musozo, Madamu Murerwa, abantu babagana muri uko kuganira muri ibyo bibazo, mumaze igihe mukora uwo murimo, mubona hari ibibazo bishya bitera ihungabana biza, cyangwa se ibibazo iteka muhora mwakira bibatera ihungabana, bibatera kwishyira mu kato, bihora ari bimwe cyangwa hari ibindi, hari bishyashya bijyanye n'igihe mugenda mubona? Ibibazo bitera kwishyira mu kato, icya mbere ni ku kibazo cyo kwiyakira. Cya mbere na mbere navuga, birumvikana ntabwo icyo kibazo cyaba ari gishyashya, kuko buri wese bimugeraho ari bishyashya, kugira ngo ahite yatangira yiyakira ugasanga bibanje kugoranamo, ariko twakumwaherekeza muri urwo rugendo
kwa kumuherekeza kugeza ubwo yiyakiriye, icyo ngicyo kikaba kigenda gishira rwose. Ugasanga umuntu ntiyavugaga amaze n'umwaka, amaze n'ibiri, ariko igihe kirageze arafungutse, noneho aje gufata imiti atihishahisha neza. Ikibazo cyo kuvuga ngo ibibazo bishyashya, abantu benshi bamaze kugira amakuru kuri HIV. Nta bintu bishyashya cyane cyane byaba bitera akato bihari, kereka wenda iyo uvuze wenda ati aracyari urubyiruko, aracyagira gute, ari kwiha akato kugira ngo bagenzi be batamubona, ariko si ibintu bishyashya. Mbona nta bintu bishyashya byinshi bitera akato bihari. Madamu Murerwa, mu gusoza reka noneho tubahe umwanya mugire icyo muvuga ku ngamba zishobora gukorwa cyangwa se ku byo mubona bikwiriye gukorwa kugira ngo akato abantu biha cyangwa se bahabwa n'abandi, ndashaka kuvuga abanduye virusi itera sida, gashobore kugabanuka cyangwa se gucika burundu. Ijambo ni ryanyu. Nakoze ikintu mbona cyakorwa kugira ngo akato karangire, ni ukubanza guha amakuru ahagije abantu bose, tukamenya ko buri wese afite amakuru ajyanye n'ubwandu bw'agakoko gatera sida. Ni ukuvuga ngo muri ya sosiyete umuntu abamo, abantu baho niba bazi yuko kubana nawe nta kibazo biteye, kuba yaragize ubwandu bw'agakoko gatera sida bitamugize umuntu udashoboye gukora ikintu runaka, bose ndetse bakabigiraho ayo makuru, byatuma ako kato kagabanuka. Ikintu cya mbere ni ukuba bagira amakuru ahagije kuri HIV n'imibereho y'umuntu ufite ubwandu bw'agakoko gatera sida. Ikindi kintu kuri kano kato buri muntu yiha, ibyo ni urugendo, ni ibintu bitazi uyu munsi cyangwa ejo, ariko gahoro gahoro akato kagenda kagabanuka. Ubundi ikindi kintu cyakorwa kugira ngo ako kato kagabanuke, ni ukugira ngo abantu bose bipimishe, batinyuke kwipimisha, batinyuke bamenye ufite umuti awufata, ukeneye kuba yahabwa umuti bawumuhe ku gihe kugira ngo ubwandu bugabanuke, bityo ka kato nyine ntabwo kabona uwo gahabwa mu gihe nta bantu bakibona bo kandura. Ikintu cya mbere na mbere ni ukwirinda ubwandu bushyashya, ubu nicyo turi kurwana nacyo, no gukomeza ubukangurambaga no kwigisha abantu kugira ngo bige kubana nta kibazo bateranye, ntawe ubangamiye undi. Madame Gilberte Umurerwa, umukozi muri clinique Avega, umaze igihe mu kazi ko gufasha abantu banduye indwara ya sida kwiyakira, kwiyitaho no gukomeza ubuzima. Reka tugushimire cyane umwanya wahaye Ijwi rya Amerika, by'umwihariko ikiganiro Murisanga. Murakoze cyane. Tugushimire kandi tunagusaba ko n'ubutaha nitugukenera kugira ibyo dufasha gusobanukirwa, nyabona uzatwitabe. Oya, nta kibazo rwose. Reka nshimire na bagenzi banjye twari kumwe bamfasha kubagezaho ikiganiro, nagiye ataha wamfashije kubegeraniriza amajwi yose mwumvise, no ku buhanga bw'ibyuma. Kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, naho mu kanya saa 12 mu makuru. It's an MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.